Ngona ngoma lapha kwaMadlakazi la ngikhama khona. Inkosi engiphethe uBhentita Phumnyawo vakabhoka kaBhebha amaphitha asojisa kajama kandaba. Lezimisi imnyama sonke nenyanga senqoma umkhonto ebangilili yayibanga inyembezi. Umagasa kadinwa kuhloma. Phansi kwala kithi kwaMadlakazi phansi kwetapa ipomisa lapha namadoda ngiyakutshela wena. Ngihamba ngishinga ngihamba ligugume nje ntombi. Ngiyakubongela. Khawe silo ubuya nje lapha uyodla inhloko. Injalo nje. Ya uqhamuka usukhuleka nje awubayede. Besizodla iphaphu. Ikhona intombi yasibona. Kunjalo ngempela sikubingelela ke mlando Ukhozi FM usikhona bukhoma ku 90.1 ka 107.4 FM bukhoma kunamba 100k Masinga Road. Golika Banana eThekwini Ukhozi olumaphiko phiko sisho kanjalo masithi sikhiya ngengoma okubingelela ke uZimdoli Tshitshilo Spawn makadle phindeleyo njenge load shedding ama 600 ama 600 kaza ayihla inyuka kuma inbox sinawo nje lozalo bombana ngempela ke ihora le12 siphathele ke umculo omnandi wesintu sithi ngisiqi sasekhaya sithi siqi saseningizimu Afrika usho kanjalo kanje ngabebuza ukuthi inkosi ngaphi ibuzo malumedo kwabamhlophe belungu yabuzo mashiqela kwabamhlophe belungu athi inkosini lengangamasotshe eguqile okamfishana ongubo zenyathelana okamatsheketshana phansi kwambiza zokubapheka zokubathulula obuko nimehlo amancane obuko inhlangi yafa ngihleli nawe nje khona uSiphongo owakadladla ukhona Ayanda wakaMelansi ziyahlangana izinto sikuphathela nje umculo omnandi ozowuthokozela kakhulu kwaziseke ukuthi lenyanga tjatha besigubha ke umkhosi omkhulu ke yasesandlwana ngeke ngakuzwa ke lana awu uyithaka ngasho bathi yazi uNkulunkulu ngibusisile ngokugudlana nje amahlombe nawe ngoba hayi mfowethu hayi umlando mfowethu uphethe uyangigeza hayi bese ikhuluma Zimdoli ibalekile mfethu sikhuluma lapha kuyisidlo sasekuseni sibalula nanokuthi ukhokho wakho lapha namadoda umkhosana kaMvundlana kaMenziwa kaXhoko wasala kuyo le yampi eshiye umakoti esihlahleni hey bake ekade sinelo shiya umakoti egano uyazofika kube buhlungu Zimdola kuyaye kungiphathe kabuhlungu mangibheka lo mlando ukuthi isilo ucetshwayo sasimcelile ukuthi awu Menziwa yathi ngeke yathi ngiyolibhema kanjani igudu nokhanda mpemvu uma ngabe ukuthi mina ngiyile empini ngoba wayinduna yokhanda mpemvu wathi ngiyolibhema kanjani igudu ziyothini insizwa seyibuye empini ngikade ngekho mina kwakubuqhawe ke lo obabukhona endlini kaMvundlana awu mfowethu kunjalo mntaka baba singabeqhawe nje angithi siphuma lapho usibona sigezile sincokazi sinjena hey madoda uyangibuza ulokuzana uBK uthi malanga kwengobe mawusukhuluma kangaka ngomlando babe kupho uMilanzi ngalezi ayikhaya ubheke wena uzangibala amaqhawe lapha induna zamabutho ngibala lapho osigcwele kamhlekehleke wasemangadini ngibala lapha ontshingwa kwamahole khoza yibonke nje iningehlo kodwa wayibala zonke uMilanzi waye akaveli nje lapho wayeselekalawe ulalela wayesawela ngomkhumbeza ngayo wayesawela ngitshele nawe wayesakudla imngcele uMilanzi mhlawumbe wayesezongena eZimbabwe esanelo manje kodwa esuka Malawi inkosi yami esuka Malawi kunjalo imvelaphi yakho uyayazi kodwa ujijinyeza ngejozi kuthiwa kwapi khona lokho ngisinde ubalunga khona wafika sekulate sekuzothile injalo alright la njengoba kuzazi uyayibona indaba hayi uyasikahle okay asambe seyitolo manje besibuya etolo siphethe ingoma zimnandi khona inqola endiya khona uBobo umfana wepiki awubeke nje indlebe ngoba hayi ingoma sokubhunyela ngayo futhi sazophinde ke futhi ke sibambe ithambo na kanjani siza ukuthi obani nje abahleli nathi ohlelweni sikiya ngengoma nengosi iqhude maningi mnika isongo lakhe ikhona abakwethu awubeka indlebe uza ukuthi ngigabe ngayiphi ingoma uZimdoli ugabe ngayiphi ingoma yolala ibone ubuyile konje ngibuyile kanye kwethu ngibuyile thani ubuyile konje nenduku ubuyile konje Ka-2020 unyaka wakho wokonga waShoprite sifuna ukanyaka ngolimi ngamandla kwamanani aphansi ukuthi Mac hand washing powder ngo-36.99 kuphela hayi